hambani kodwa litshela manje ukuthi hamba ndizoyenzani imali ayakho bathishaya bayatumbulala tiyenzeni baye banikhiphe endlini bathi nje bathi khipha endlini hambani bathishaya batumbulala tiyacela tiyahlupheka nje ona tiyahlala manje awukho lutho tiyacela bendingayibona ingane encane zakhe zingane wona zincane ziyahlupheka kuyabanda kodwa bathi gijimisa sindlini bathi hambani bathela zonke izimpahla bathi shati yenzeni phela abantu uyibona ngacela before ukuthi asininge zinyanga ukuthi maybe 3-4 ukuthi aba foreigners hambani ngathi kazama plan ukuthi tihambe simphathe tihambe kahle bye South African angeke foreigners yeze lutho kodwa foreigners tiyahlupheka manje yonke indawo foreigners ikhona Malawian Zimbabwe Mozambique South Africa foreigners ikhona kodwa manje tiyahlupheka tizobaleka lapha nasi tibantu phela thina ya yona inkinga le manje ngophela abantu uyibona ngaphela main reason ukuthi kuze kube ukuthi kanje ama Nigeria yebo yes and ngineshow ukuthi akhona la Nigeria la awukho yonke uyona lapha Malawian Malawi only Nigeria ndatiyezela inkinga lapha Malawi akayezi lutho tiyathanda kusebenza tiyathanda kudesa izindlu angeke tiyeze lutho kodwa inkinga tibuyisa lana in Nigeria yadesa ama-drugs la South African ngathi wakatshela ukuthi in Nigeria hambani was better ngatatinga inyanga phela 3 maybe 4 tihambe kahle not ngathi namhlanje kutshela ukuthi hambani awukho right South African kusasa thina tiyakhala namhlanje kusasa South African izophendwa izokhala kanjani bathini bathi 30 June azotishaya katifuni la tiyacela awukho light tiyacela nasindibantu phela not inyama unikeza isikhathi esanele mhlawumbe noma 3 months notice maybe 3 months 4 months umuntu ungahamba kahle uthathe simphathe zakho uguduka not one 30 June yaphela ukuthi zoshaya bayashaya bayambulala abantu baningi bashonile ndebhenut another people is die ngizothiwe print ukuthi bebekushaya bathi phuma endlini bakuphumisa phandle bakuphuma ukuthi abathi phuma endlini bayaphumisa umlomo kuphela bayashaya bayalwa bayafa abantu baningi Malawian ishonile manje indaba lo bathatha khona awukho right tonke tibantu not inyama bantu manje siswami kusunesikhathi esingakanani hlela mina ndisale 3 years now yafika 2022 nda passport wenza ntoni usebenza ndiyasebenza overboard family noma ndiyasebenza kitchen yes domestic work yes manje bathe ama-South Africans bathathela umsebenzi uphi amalaba yazama ezamagwinya filokho baphuma ezamagwinya lapho it's better tshela bahambe ukuthi ama-foreigners hamba tiyacela ukuthi ngathi wakatshela inyanga maybe 3-4 nditiyacela thina ngoba omunye wade chaza laphana uthe amaZulu into aziyo nje ukuvuka hamba eqomela ahambe yebo bayasiphuzela akafuna ukuyeza udaka amalawi bayeza udaka bayahamba phela bayasebenza akafuna ukuyeza amagwinya amalaba yeza amagwinya amalawa yazama ukuthi ndizame ndihlale kanjeni wabona amala angeke bathande kunjonja bayathanda kuzama amaZulu athanda untshontsha amaZulu athanda kunjonja kuphela nje akafuna useza udaka isithina Malawi tiyasebenza udaka tiyazama tiyeza amagwinya tiyathenga ini amakinati tiyeza ukuthi zame ukuthi kusasa zakhaze ku-right makade ukasi kodwa tiyathanda tiyacela ukuthi please angeke niyenze lento tonke ni black people not white people it's better tihlangane white people ahambani not black people yonke Malawian and foreigners ikhona angeke tiyeze lento kodwa ngathi situkumeza kusasa thina namhlanje tiyakhala thina kusasa ndi South African uGod wasophendula ndiyabonga manje ke sorry ungakahambi nje abantu abaningi bala eSouth Africa ikakhulukazi besifazane kuthiwa baqoma kakhulu abantu bangaphandle nina njengoba niqhamuka ngaphandle yini ningawaqoma amadoda mhlawumbe amaZulu amaXhosa kanje amaZulu akathandwa akangeke wasapoti bafazi apa umuntu wathanda amaZulu uyamshiya bayakhumbulana so nasitiyasaba bona amadoda bamalawi baningi wanasingani la South African kuba nazo support zingani zamalawi maybe umalawi washiya zingani la 4 kuba nazo support ubani
ngoba kuthiwa manje inkinga awukho right guys. Manje mhlawumbe uma ungabahlakaniphisa nje abantu bala ikakhulukazi amaZulu ngoba nami ngumZulu ubatshela abantu besifazane ukuthi abayeke ukuqoma abantu bangaphandle makwenzeka niphinde nibuya ngelinye ilanga seninamaphepha right. Angazi angeke bavume futhi baningi ukuthi babuye la South Africa akavumi ukuthi lento lomayeza khona babona ukuthi bantu bamala bayahamba ukuthi lento mayeza irong angeke umuntu wavume yakhe yasebenza ukuthi aphinde abuye la angeke umuntu wayenze lokho ukuthi ngihlukumeza kakhulu isibhetha umuntu umnike inyanga 5 baba umtshela ukuthi hambani sizoqoqa kahle simphasha lesingani sithi guduke phela sizame epulani sisebenze dithathe imali guduke not namhlanje kumtshela ukuthi namhlanje lehambani uyimali uzothatha nakhona ngiyakushaya uyanishaya futhi uyanibulala akukho right South Africa tiyakhala thina kusasa izophendula amen.